Shubor nakaslem jong unongsan hima. Uba Arden Mela basayo maj ubade ukartong ka Voice of the People's Party na Nongkrem constituency ulayo ya ka jingjop ha kani ka kenti. Uba Arden ula tamla 1,000 ribu pravut uba Lambor Malnyang ubade ukartong ka United Democratic Party. Hadu kawat ka bakhadu uba Arden ulayo khatlai hajar san pu khandai vote kat ba uba Lambor ulayo pra hajar khandai spa khandai puwei. Habakran sikilat patai kubor hadian ke jingyo ay ke jingjop uba Arden ulaong bakanu kanu ke seng ke bakwa mani trailang maka VPP kadewan long halor ke nongrim jong ke VPP. Patlensi ki ba don kam mi jing persyan ki pat kumbagalong hingi ngila de pan ingkre ya kita ki mat lani ki nongrim ya ka kumka parti kay ki bangingin bu sikmat bagano ki parti ba ko apne trei Pasok ka Voice of the People's atas Party to RO of 20 million